paasa shɛli ŋɔ maa Dagbamb bolli la Kolvazia Silimiinsi bolli la Climax n-tiɛha tin daa chaŋ karim ti daa bɔla wakati ŋɔ maa mi siɣisibu n-tiɛha ti ŋɔ ʒii maa Kuribaŋyili movie premiere wakati maa maŋ last point ka ti paai na maa n-tiɛha with the legendary veteran the history maker n-tiɛha Northern movie Tahir Zaanda ŋuni n-ʒiri ti zaŋ o yuŋ ŋɔ naawuni yiko mi o ʒi Zamaatu maa chana ka ti yɛn wum o vote of thanks o nɔlini din beni o ni paɣi Naawuni shɛm din bi chaŋ ti o n ti yɛn lihiri o soli shɛm n-tiɛha director veteran actor welcome director N-kulimi na. seriously n-tiɛha ti ʒii maa kanamdi bahigu maa ka ti yɛn wum a nɔli first of all a mi dini n-nyɛ a yɛn zaŋ shɛli zaŋ ti zaŋ kana paɣibu polo. Okay, tin paɣi paari shɛm o tin paɣi na ti tamla Naawuni ŋun nam buka bara ŋun bi deeti nyɛ biili ka ti ku be di puuni noon chaɣi zaŋ o dabisi mo paati mo 27 December mo paati mo ka ti ka tooni ti premier mo hali naa mo ti paarila na so ŋun niŋ lala iko mo maa Inshallah. ka lan paɣiri ti fan base maa zaa so kam zaa kana kpɛŋɔ ti puri ka paɣa so kam zaa ban kana zaa ti tabi maa ti niŋba Naawuni deemi suhigu viɛnyɛliŋga ti ku tooi boli bɛ zaa yuya Naawuni deemi suhigu viɛnyɛliŋga Amin ya Rabbi. Honorable Ata Yisa ti puhiri o pam Sanagu DC Honorable Gɔŋ ti puhiri o pam o gba kana Ogboro Isa from Accra o kana kpɛŋɔ Big Sakoro o kana kpɛŋɔ ti tabi sɔŋti Saŋ Maliga ni o kana ti tabi sɔŋti Alhaji Razak o kana ti tabi sɔŋti Wayo. Masa Asma o kana ti tabi sɔŋti an to gba wiya ŋɔ naa Naawuni ku tooi boli an to gba wiya ŋɔ naa o kam zaa kana ti tabi sɔŋti alhamdulillah ti so director ni yɛn so ka bɔhi shɛm in the whole program maa zaa n bɔra honest answer as tin tin promote show ŋɔ shɛm bee yin organize li shɛm ni din che kpɛri shɛli a imagination mini unexpected shɛm zaa di puya bee di yaɣaya di an ku tɛhili shɛm maa ka di niŋ Naawuni yiko puuni ti paɣi tin ku expectiri li shɛm maa Naawuni yiko puuni di noo ka di lahi kpɛma fan base maa bɛ kpam bɛ maŋ pam ka yina pam n ti tabi sɔŋti both to fan base maa mini artist daa sokam zaa ku yina mi zaŋ o viɛnyɛliŋga ka sokam zaa ku wuhi o maŋ viɛnyɛliŋga ti paɣaya pam ni bɛ yina shɛm tinim ban nyɛ bihi yisina paɣaya acting ŋɔ puuni ti pam ni to zaŋ ŋɔ nya first movie premiere in Northern movie history shɛm ni to zaya ni ka first n bɔŋɔ an to ka dali ti ti ni ku yɛn kaagi shɛm n teemi Dagbaŋ actor kam zaa ŋun biɛni bee Dagbaŋ producer kam zaa ŋun biɛni so bi niŋ premiere paama wow di producer n-kan bee di actor n-kan ŋun ku niŋ premiere 1 2 3 4 so bi niŋ li paama ni kamar Pikɔna ŋɔ Mambu Way ni m-bala maa a yi di puuni ti niŋ shɛŋa executive premiere Mambu Way nim ni bala maa tin booni table zuŋɔ tin niŋ shɛŋa table ŋɔ maa ma nyɛ the first actor kan ku niŋ premiere ka ku nyɛ table reservation konko ku nyɛli so bɛ yo tiksi ka kana table reserve konko bin dɔɣite ni shɛbi suhila ni ŋɔ ti di nyɛla ŋun nyɛ first movie premiere that's very good so nangbankpeem bee sambanni zaŋ kana Kuribaŋyili mini Abilakɔɣu ka di zaya that Kuribaŋyili nyɛla binshɛɣu din no fi Abilakɔɣu zuŋɔ ti premier yi Kuribaŋyili naa zaazaa an lihi maa nyimma maa final judgment dini n gabdi kpee ni ku yɛn shɛbi nyɛmi bihi ayi maa zaa ma nin dɔɣila agbaaya ma nin dɔɣi Abilakɔɣu ma nin dɔɣi Kuribaŋyili I think biɛɣu kam mi pahirimi so I think different baayi maa zaa yin chɛ di answer maa bee question yin chɛ mi ti fan base maa ka maman ka bi jɛji ka ti chɛ di answer. Looking at the future Kuribaŋyili premier ya wula nyɛ next step ti yɛn nyɛlila on CDs pen drives online digital platforms bee a ni yɛn gibi niŋ more premier pɛ ti na niŋ more premier ti na niŋ ti na mali nyɛn ti kpe Yendi ka mali nyɛn ti kpe Toliŋ ka mali nyɛn ti kpe Bushaɣu ka chɛ Accra mini Kumasi ti na mali nyɛn ti kpe nim zaa ti niŋ la movie premier so after that point ka bi mi bi naan nyɛli drive ni CD nim puuni. to n tiɛha nyaanzu shɛli biɛni ka ni pam to zo di nyaanga ka di ŋmani kaman Dagbaŋ movie industry puuni nyini n wumsi bihi n nyaŋ sokam
ka an yi dawtirli zuŋo man konfirmli mi ami puhigu din ka mana zaŋ puhi bi shɛba kam ban chani kon ti tabi sɔŋ nachimma bi wuhima yurilim pam ka kana ti tabi sɔŋ ma pam bi zaa sam yoo be Naawuni sani ka samli ka bi di ni tiba talent shɛli n be ni wuhi ba so shɛli ka bi gba diri di puuni maa Naawuni niŋ lala timbini ba zaa paɣa suŋ nyɛli ni ti ʒi interview ka bi bɔhim ma bihi hali ka a wumsi industry ŋɔ puuni di ni tooi ku mɛ nɔhi ka kali hali n ti kali ti je paɣa suŋ nyɛli ka paɣa na ti tamla Naawuni o niŋ shɛm tiba maa. Di lan nyɛla nyaanzubu ka yɛn zaŋli n qualify ʒiya ni dama ni di ŋmanila kamandi yiya ŋɔ Northern Movie Awards na bɛ di puuni pam na bi bɔri ni bi bilivili shɛba mi bilivili a lan ti confirm ti ma with this opportunity. Yaa n bɛ di puuni n ku shɛbila di puuni nimmohi. Director ka category dili. Ti din ku nyɛli maa. Category maa pam kan bɛ di puuni. Na gulan leta ni nyɛ dibaala kan bɛ di. Bayan na commission na mi ka nyɛ best director puuni. Best director ŋuna n tiɛha mi tani so ni vote li gba. Best lan ka shɛli polo pahi zuɣu. That's fact. A gba nyɛla best pahi zuɣu n bɔra n bihi ala ka a best. Ka best. That's good. An ka tele kuri baŋ yini maa a tooni kama ka introduce new faces. A lot. Ya kama n tooni niŋda ka mali yaama. Man bɛ chɛn ti laɣim shaakaa nima ni ka zaŋ ŋmaa movie. Agbaari kama tradition movie shɛli daa premier dabaayi tɛ din gari ŋɔ maa puuni. Daa ku bɔli jɛnkɔni. Ma shaakaa nim noli ka bi daa laɣim niŋdi puuni. Jɛnkɔni movie premier maa. Man bɛ niŋdi la. Gbaada ni young top actors zaa ka bi zaŋ niŋdi puuni. Nima man ku tooi nya baŋsim because laa nima ban pun miya actor. Ban ma ni zaŋ bishop zaŋ pahi maŋ zuɣu ka vɔri ba ŋɔ. The likes of Hamdia. The likes of Sheba. Agbaari the likes of Aisha. The likes of Abansim Naya nima. And Shamsu nima and ya ban zana nya upcoming actors. Agbaari kan zaŋ ba kan vɔri ba nin vɔba du di zɔli. Ita on daa luɣi gba ku zalila kpɛŋɔ ka puha ka paɣi dama yɛn zalila gushɛɣu zaa zaani ka puha dama ti gushɛɣu bi kpɛŋ zaya ŋɔ nɔ sɔɣili nta mini o zaa nyɛla gushɛɣu niriba nɔ ka nyaanvuɣu tabila maŋ viɛnyɛla ka paɣa yɛn zalila yɛli maa zaa zaani ka paɣa naan so shɛli maa to ka yɛn sɔŋ sambani nima abila kɔɣu n bi bɔhali di ŋmani bi yɛn bi bɔha paɣi 1920 n nyɛ next maa boo abila kɔɣu dundɔnno ko paligi tiligi zuɣu pun di toli kurigu toli tonton je gbam je a kalara ka daŋ daabo ka a yinda a ku baŋ mi yaɣa babo a ku tooi ku waɣaso ka bi ŋmaari o tɛb gba naawuni yi ku puuni ti nyina after na lɔri ti niŋdi premier. That's very good. Nta director a final talk din ka ti kɔli. N fana ni kuma shɛli yin puya manifest o kɔŋɔ maŋ pam. Manifest o kɔŋɔ maŋ pam. Amando Sahad. Amando Sahad ŋuni n o maŋa o kɔŋɔ maŋ just that n baŋsim gari o editing. Ni to effect shɛŋa maa sometimes di nyɛ domi. Kpɛna ban na ku nyɛla maa nɔ a yi tooi ti yaɣi nɔ di nyɛ ban na ku de. Challenge kan to yiri bahiri maa. Challenge n bala maa. Kɔŋɔ maŋa. Out of 100 puuni ni to 85. Wow. O kɔŋɔ maŋa o nyɛ 95. Wow. Amando Sahad a bɛ yɛ 85. Ŋuna niŋdi effects ka di chibiri viɛnyɛla. Wow. Na bolo no improve. N pam. Wow. Yung wuntaŋ na especially tam ka bila ni to ko kpahu. Police na ka tɛnti niŋli. Ka puhiri kulchiri. Baasi mini nyaanga maa zaa. N puhiri sokam zaa. Ka puhiri actors zaa ban zaa kana ti tabi kpaŋɔ na fan base maa. N puhiri sokam zaa. N puhiri suŋ chani ya a baŋsim Naya sani. Baŋsim Naya. Suali Abansim Naya o nyɛla guys ŋun tabili sɔŋ ma pam. A ku nyɛma o ni chani o chani n puhiri suŋ pam chani o sani. Ka n puhiri suŋ pam lan chani paɣasara maa sani. Shayhan Beauty n puhiri o pam. Aisha Dobia n puhiri o pam. Ilham n puhiri o pam. Premier mo bolin kani kam di paya mini ban kpe. Di bolin kani bi tabi sɔŋ ma pam ka bi premier mo ti tinya ti zuɣu sɔŋ shɛli ti nyɛ ŋɔ maa. Ka lan puhiri m ma sa ŋun nyɛ lawyer gbaŋli ni m ma Aisha n puhiri ba pam.
ka yɛn na niŋ alibarika nim bi nyɛ di puuni ka niŋ alibarika nim bin dɔɣi shɛli puuni di zaa nyɛla bin dɔɣi shɛli baa puuni ka niŋ alibarika nim Dagbaŋ industry puuni ka chɛɣa di chaŋ tooni viɛnyɛlinga n puhiya ka chɛɣu puhi wambɔŋ nima ka ti zaa ŋmaali ka puhi kurubaŋ yili nima ka puhi kudula nima ka puhi gbalahi nima to kam zaa naawuni deemi so ka abilan wum damli din duŋna n yɛla nachimbili kam zaa yaa na kpaŋma ka bi kpɛri yɛla ni yaa a kpɛri yɛla ti yaɣi a nyɛ kurubili naawuni deemi so. That's it. That's the voice of the legendary Alassane Lafzaro Abalakwa. Tinya bayan kwalbage zuwa jima ta targambala. On the next program then can next movie premiere ana gun ku TV dam. Na ku chakalan labna mo. Ta fa ntamya. Mabisobo ko mampa. O bela tumane. Ka ku tumane kana tongo ki kona ntutu ko papa woni ka yu ne ka support ta ka to kulu. Wow. Ko mampa munye bazine. Wow. Ko mampa ngeen tamo yelama. Wow. Za jimo ko mampa. Ne posini a haji ba. Change posini a haji mo tuzo. Okay.